Kuitu موضوع تاني يعني الرقى والتمائم. Pasalan pagtawal do pagbetan ni anting-anting. Manhante pangini yene arruqa. Arruqa mufradnen ruqyatun. Yene pa inne hiya allati al-'uzatu allati yulqa biha sahibul afah kalhuma was-sara' wa ghairu dhalika min al-afat. Ye anuhin tawal yene binasa we sine-sine tawa me halubilu ko iso pamahanen tawa kelemun tawa heb-heb atawa tawa baha ni binasa tawalin si may pakarajyanin atau sa di pebilai amani iso pamahanen. In tawalin dueng gini siye si kaisa pa ini maka na khalian minasyib an-naw al-awwal maka na khalian mina asyib. Ginisan si katagna yene tawal ga niya sagit-sagit ne amban me pagsakutu si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung iso pamahanin masa keu si aasaki amban me Quran neke ayat atau amban alim neke Allah subhanahu wa ta'ala atau amban me sifat Allah subhanahu wa ta'ala basano si masakilay iso pamahanin. Nazinin duwe bisarahan me kaulamanin si pasalan ar-ruqa. Si kaisa ruqa yana bisararin si ruqa jari si tawal jinari duwe bisarahan din. Si kaisa jawas makajari keo mahinang ne. Ini si ruqa ga niya si tawal ga niya sa kutune ga niya pagsidik. Kung ini keo gusto Quran pagtawal nun atau alin aman Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat aman sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Si kadue bisararin pa inde al-mana' gay samyaan anule peges de pineges insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau tek kabang ini sawaban ng peges de ubus aman na syurut na ini niya syurut ne telu si kaisa aman syurut sin pagtawal an takuna bi kalamillahi aw bi asma'i wa sifati. Syurut nen si kaisa an takuna ar-ruqya bi kalamillah aw bi asma'ihi wa sifatihi. Yene subaiye bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sa pamahanin Quran basahan ng Fatiha masakihin mabahaanin matawa solein tawa sole mata banes tawa banes basahan mo aman may bisara Allah subhanahu wa ta'ala Quran nike atawanin hadis niya sabot si Quran at sabot si hadis atawanin Allah subhanahu wa ta'ala ya Rahman ya Rahim man ni samyan pakuliun aku masakihin atau sikap ni. Si kadua syurut
أن تكون الرقية بلسان العربي وما يعرف معناه. Duk ini ne suka ia bahasa Arab ipagtawagin menjadi samian sediaman Quran atau hadis sumagawa alin suka ia bahasa Arab atau ada misalnya gay bahasa Arab suka hati maknanin suka klaro maknanin gak niat lapal syirik gak niat lapal makadilikau lasi pagtawalli. Sikatelu Allah ya'taqid anna ar-ruqya tu'athir bidhatiha. Suga iye kanal ni wet tawalay sa mata-mata i makakolein. Suga gay kanal ni ye tawalay i sa mata-mata makakolein. Sumagawa nin sababan bitakdirillahi wa qadari yen sababan gadtaan Allah subhanahu wa ta'ala do qadar ni. Iyan amban samiaan syurut sin ruqya tawal makajari inusal wete. Kuene si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam amban Thabit ibn Qais anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha turaban min Bathan فجعله في قدح ثم نفث عليه وصب عليه. Hadisnya si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam nyeddo iye bulat serta ini suwe ne dim pitchel ubus tinawalan we ne bahaw samiaan pinabuus atau pinasapu si aa tinawalan le. Si kedua jenis yani an-naw' tsani ma lam yakhlu min ash-shirk yani lapal pasagetan syirik. Pasagetan syirik. Misalkan ada Quran, ubus mau tu pinasumpatan de lapal syirik. Pinag hay boleh deh. In tawalin. Nanaan si inin gay makajari in ginisan si kadua ini. Atawanen wahiyar ruqa allati yusta'anu fiha bighairi llahi min du'a'i ghairi llah wal isti'anah wal isti'adah. Atawan tawal maku keu sisadi aman Allah subhanahu wa ta'ala atawan doa keu sisadi aman Allah subhanahu wa ta'ala sabab pamaku tabang atau pamaku isti'anah pamaku tabang istighatha pamaku emergency darurat. Kuene so pamahanen aman me alen me jin atau alen me malaikat Mikail atau Israfil atau alen samian me kanabi-nabihan. Kuene me alen pada Nuh, Ibrahim atau sini me kanabi-nabihan.
inin ginisan aman ruqa syirik ye syirik akbar. Syirik akbar. Syirik haji. Atawanan sa pabahanen yene ruqa ga'niya samian gay mafhum al-ma'na niya sa tawal tausala ito si lahat gay tahati maknanin suka makaan maka sa matanuhin maka ano makakole ipaintin yan ulit siya pagi pasampat na takdirillah wa qada'i sa baban yan paintin takdir ang Allah subhanahu wa ta'ala gagtaan ni si iyan ulit tawali sa didihan niyan kung sa pamanin may ekaw ang tawal si kita may hung kung silitang kumano pinag atau sampai hapin na pusan ni may kalimat niin gita hati mo ina maananin arakala may lapalay may lapal hati yan pamako si sadya man Allah subhanahu wa ta'ala nanaan sinin umasik kita si pagsakutu si pag-ibadat ni tuju Allah subhanahu wa ta'ala si ginisan yan may iliyan iyan ang banle pang tawal si syara si Islam. Si kadue ene tamaim. Tamaim وهي جمع تميمة وهي التي تعلق بأعناق الصبيان لدفع العين. يسب تعلمي تميمه ينم ginis-ginisan binet kisume lubid binet tat sime kamakanakan naan ni kisiinin si kellong si kandit si hawakan si kandit si paa si puso atau intan ni binet tat iye inalin na de tamimah anting-anting naan si inin dua ginis dosa dia pag-usal si pakerajaan ini. Si kaisa maka na minal Quran bi ayyaktuba ayat minal Quran atau min asma'illahi wa sifatihi wa yu'addiquha lil istisfa. Bahkan diambil amban min ayat Quran, Fatihah ni bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, at kursi, ubus atau anen ayat ni amban alin Allah Subhanahu wa taala. Alim ni amban ka alin Allah Subhanahu wa taala. Kun mi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Dia talis katas pilih kestu me lubid pipilet tad si me kellong si atas me tangan atau me binobo ni si me bolsa. IN si kaisa ginisan. Si kaisa ginisan. Binetta din si me makanat atau supaya si me awahi supaya ko gay tawa balis pinya be bang makasabit tawano agin lekkup ineneno naman kao bisaan beherin mang sa taano naingin pa ngagpagsiye ko yun ni ano yun hinang-hinangin bisara ulama inaan si idin bangkaniaan din ambang Quran bangkaniaan din aman Quran yun dinitarin dua risabin bisarahan din si kaisa al-jawaz jinadi wede ini bisara manusia kesenduhan kesahabatan kuain Abdullah bin Umar do yene riwayat tu amban riwayat saman Aisyah radhiyallahu taala anha do amban Ibn Hanbal ni riwayat amban Ibn Hanbal sika dua al-mana pineges misal kanian yang man Quran pineges we de labi hap ge ke magusal
la bihab ke magusal. Bisarainin aman bisara bisi ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud aman sahabat, bisara ibn Abbas do yene katamparan sin bisaratu amban Hudzaifah do Uqbah bin Amir. Duk sampai me tabi'in maka bisara si bisara si kedua ini nen. Gay yene pineges. Demikian nen si kaikan si tampalanku itu si bisara si kedua ini lebih hab suwa kyo gay magusal be pekerjaan ini. Misalkan yang nen amban di Quran. Misalkan yang nen amban di Quran. Sama si hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amban Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna minar ruqa wat tama'im wat tiwala syirkun. Benalen payni amban me kasinduhan tawal atau amban me binetad yene tamimah atau tiwala sasai tertiwalahin mengine syirik ye. Na silapal inin kemon in dalil de silapal yene hadis de pege pineges na ge jinari we de yene pekerjaan yen ge jinari we de yene pekerjaan yen tiwalahin syai'un yasna'unahu yaz'umun annahu yuhabbibu al-mar'a ila zawjiha wal rajul ila imra'atihi. Tiwalahin kibut yene binetad hinina kalilahan supaya samem ni karindihanin mian malasa sisiye ni kandahanen atawanen demikian ni si karindihan hinang-hinang do sabet de supaya ni kalilahan den malasa sisiye lu alabiden ni si magluwa do alabiden ni siye magluwa ini inalena ne dong sikide yakan ene kibut Nay naw nak minasyirk amban me pag sakutu si Allah Subhanahu wa ta'ala. Pabante mamine sawaban nen bangoy pegeste. Misal kani anen yene tamimahin naman ng Quran bangoy pegeste. Sikaisa umumun nahi wala maksus lil umum. Sabiana lin kumaniya hadis day pegas kemon buka niya ng tantune yene bisarali gane ng tantune yene bisarali sikado sa dariya supaya ne geke o kaman mangkas kwe dalil lumain tumekang ne si dan kepa gawang betis nun namura ni kapolosot perialem dari sayen na sawaban pa inte ge pag hinango magingen nga hinag amat ayat ng Quran hinango binetat si miano ubus ng bagay pagpasok na pingahinang sa puwaman sa din sa niya pasok anuhin na yan duk nege tahinang iin duk kini tahinang sinang bulihan lay hinalian ni andang paragdanin si katelu bangkyo magbettad yan ayat Quran binettad tus mel ano no niya o ginangantong-gantong isi me painde isin yang tanong kung matuhin binettad sa miyan na yan makaproblema si kao boon me sungi boon me mangi boon me di katawan mangi pamuhan lehin ap me kasabulan na yan dalam pagdusihan mo dalam pagkalanggalan mo heges si Sarah Allah Subhanahu wa ta'ala naman may pakarajaniin labiha gehininang yan may pakarajaniin isang kanianin ang bandim Quran. Si kadua ginis aman may talima kadua ginis allati tu'allaqu ala al-ashkhas ma kana min ghairi al-Quran yan binettad sine ni sa di ang Quran kung nasa paman kalkharaz niya may huruf sa niya amin maksalamina pinain tamlika martunis likyanus wawas may atkub anong sa isang pamahanan be at tawanin ilang mo tamima sa inin at tawanin miyan may huruf
samian me apa me ya me ba me rumus question ya password niya pi ilikek kes inanusin na inin dambuwa amban me gejinari yun pekerjaan yan atawanen al-izam may tulang buaya pinain tinolo ng gantung atau binetad si may hawakan atau ano may tulang Buriga, may dinosaur bang silpenya naman ko ito bukan sawe. atau ano pukat sawe may pukat manok lela may heka may buliga bawi na sini Kule ng banga. epang samyaan naw si kadue in-engage nari atawa al-khuyut bayo-bayuan niya samyaan ingkit niya ingkit do sa may ingkit may pre-ingkit may masa Buku pito. may ingkit buku-buku ngayon lamu di aman me tamain atawa rin si may sinelas binenta si may sinelas atau si may badju niya badju ni tetek may sulat deh ni lamu di aman me tamain tetek may sulat ni ayat pinag may ayat isibuhin may daka may alin ini na sinil sa gimbal si may atau si may panyo dia binenta si may panyo atau si may sasakatan sampai si luma ni awin binenta may pakarajaan ni tinunay si may boman ako kasi niya kung masikan ko takita ko sa ulalim kung ini sa may baut ko na ano nga dyan kaya siya papa nutimot na pinahatihan pa yung ano yun kaya kita ini atau wal masami kung may lansang may basi may lansang ano atau may dalong may sakit ito may gamot kayo binenta rin si may sinisipan bayo-bayo may katahan may pwede may kahalaniin katahan may kahalaniin atau wasma asyayatin alin may kasyaitan-syaitan di si iblis pagkisi kita si lahat kan na pakati khanas pinain syaitan enak si iblis ko may makhom tag na hati tetag na may pekerjaan yan nen sinuwak sa miyan may pekerjaan yan hininang oete anting-anting iyan ginisan inin harami hininang patan sa harami duk aman me syirik ye ini dalilin pa Rasul sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa syai'an wukila ilayhi sine-sine ye magbetad-betad may pekerjaan yan pinawalik ko siya atau pinawalik ko si anulay ini may anulay binatad-betad mo yun katawang tao pinawalik ko Allah subhanahu wa ta'ala si iyan anuhin naganya tayo nang na yan Allah subhanahu wa ta'ala suka yan papalikantin Allah subhanahu wa ta'ala suka papalikantin ukila ilaihi pimiko kung tendo bike yene makasinarako duwe mo tumian yene pasalan at tamima do arupa pimiko bangine rukahin pagtawal sa inyo may kejari pagtawalin si kaisa ay yakuna min al-Quran atau ay yakuna khalian min ash-shirk surat balik ay yakuna khalian min ash-shirk suga iyegannya syirik nih suga banyak syirik nih suga gaknya syirik nih umusna sininen siga niya syirik nih tawalli niya telu syurut nih
Sika isya syurutnya ini tabungan atas sini. Syurut pagtawalin. Nya bentel dulu to sulakku. Ayakuna bil lisan al arabi mafhumul makna. Sugaya samyaan bahasa Arab tahati maknanya. Atau ada misalnya ge bahasa Arab suga iye atau ada hangkannya suga bahasa Arab si Arab submian suga tahati maknanya duk suga iye khalian nasyir ga ini paksa kutu ye si makna ye tawallay misalnya ga iya man Quran atau ga man hadis basta bahasa Arab tahati maknanya atau misalnya bahasa Arab butahati maknanya buga niya la sila pali lapal sulang si Allah Subhanahu wa taala atau pagsyirik si Allah Subhanahu wa taala. Iya surut sika tagna. Surut sika dua iya surut sika dua itu. Sebut mentangnya ayakuna di kalamillah supaya besar Allah Subhanahu wa taala labiha atau alin bi asma'ihi wa sifati aman alin itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sikatelu Allah ya'taqid anna ar-ruqyata tu'athir bi dhatiha. Supaya kenalne we tawallay iin makakolein sumagwa nen amman takdir Allah Subhanahu wa taala ruglantaan si pakarajaan lay iin ye makakolein yintelo syurut sin pagtawal. Si kedua bahagian yene duma ini amban di Quran atau anen yene me lapal syirik sa Allah Subhanahu wa taala lapal syirik sa Allah Subhanahu wa taala karena sehingga dapat darwe yene me pakarajaan ini gaya jinadi wa syara Islam. Ini tuh misalnya maksudnya si kita yakan hindi ko makabalik mi ano tagnain kung so pamanen niyo me matintawal pa king kumain king kung kumayong kung lawat mata burung tungut mata iyan ko sa pamahanin atau apa ni home silintang kumano tangan kumandi kami patarbuka bayan dapat ni atau salampasik ni pinain Ajazul haya serta saya kudam keputusan pasik baik pasik kudam pasik kuning jalaning saya sepuluhan atau dua bata ini lapar miswa ko sa kita ano ko kita hati ko may pekerjaan leh kita hati to ni iya so pamanen syirik ya kan pagtuloy may pekerjaan syirik ya si kadue at-tamain Katolik no at-tamain yene tanimahin dua gini itu sabihin makana minal Quran duk sadia manil Quran ubus amanim Quranin dua bisara bangkanian nenye pa ini makana minal Quran aman ayat dikisinulan ayat kursi ayat samyaan ini tuh ini ayat samyaan biletan sakatan sakatan pag-usaha atau sasakatan mesimi media out mesimi pangka pag-usaha niya biletan ni ayat niya pinjiki niya ni ano nasin nalasin khilafin ulamain sa kaisa qaul jawaz ginani wa demi pekerjaan pergi ambandim Quran ye sika dua bisara inin mahapin duk inin marjihin gay jinani labihab suka inang barang labihab suka inang barang may pekerjaan yen misal kanian yang madin Quran
Tege ujud cewien lumampas keu. Ngipangin pahinango lumampas keu aman daakan. Amban kajari lumampas keu aman kajari. Ini sebabnya kaisa painte saddu dariah supaya bang keu supaya nekabembelan be ini gawang hak hinang gene jinari asal-asalan jinari nang sinin bangin pahinango ujud keu lumape hak hinang gene jinari. Ien. Si kadua aman misawaban nen pege aman may ayat yan. Bako kay may sungi gete sebu iyo hati si kedlong mo gantung-gantung atau ini nih terkajut kyo me si mi hajat si mi Yene gay makajari pagbuuhan lapal Allah Subhanahu wa taala. Ini naman misawaban. Ubos si kadua ginisan tamima laud dinaan si inin gisan si kadua ini may pagkibot yene sadia man Quran detarin kono mi alen syaitan alen me me kapapuan alen me barakatan lagu dinaan sini atau aman me ko disebut dengan pagabay day me ini na plastik me kuit kayu kuit tineba kuit iya nani asabuan pente me pasabot ko me kuit ano hin me kuit me tineba me kuit me ano niya sabon asal man sa me pagbakso din me niya lai siya may hinang decoration at dyan ay hindi ro makainin me pagkadyan hindi makainin me binetta si me kunsi makainin pagkadyan niya magarab niya lai yan si me tekatele yan salawan ang kanditan mo yan pagkadyan pati me ko ini ano nila si subject niya. Yung kabdo. Sige, sis, pakantin kayo. Pinilupin na eh. Hindi tao, bus nyo. Hindi na tikahan na siya. Inshallah, hati, iya pa hindi, subject niya. Sika due موضوع ده يعني في بيان حكم الحد بغير الله تعالى والتوسل والاستغاثة بالمخلوق. يعني pasal pagpatarang hukuman pagsapa si sedih aman Allah Subhanahu wa taala tawassul do paghinang parsupatan wal istighatha do pamaku ini istighatha hindi ko pamaku ini te pamaku tabang be parang tabang sedih aman Allah Subhanahu wa taala atau pamaku tabang ini si anulay panapahanulay mana alhaq bigairillah mana halpin sapaye ang siyakan bangsa Arab al-yamin ini tangan ini yamin na ini yung tangan pigi Arab yung mga magsapa matuhin kanakanya yang antan tanganin karawanin tangan ng buwa magagtat siya yung sapa niya kasi magsapahin siya matuhin nagsiki ito matuhin magtingko na batuhad siya kurang magtepak nila mo doon sa point ang ban may sa pagsapa yan ang kaya na al-yamin tangan kanawan lai sa niya Panginoon ini maknanin ini pagsapahin sababiin bila tagtanganin pamasabennal iyan hukuman si yan hinadjelay pamasaben na si hukuman in hinadjelay ko sige tayo matuwid bagtiagsapan pero magbuo Quran na pamadjet ang Quran ini magsapak ite si Quran napakis Quran sabi may tarikanan sige ite ini milabayanin na niya galabayan sa niyan makainu sa niyan nilabayan pag sapahin si kahalante lualabing yan ni yakan pagsapahin
kapatut Allah Subhanahu wa taala si ipun. Kapatut Allah Subhanahu wa taala si ipun. Gani ada kapatutin sa dia man Allah Subhanahu wa taala. Bang kenapa suga para si Allah Subhanahu wa taala. Napa keu panapahanun si Allah Subhanahu wa taala. Gay keu makajari napa si sadi amanie. Mag-itipak kemon kaulamaanin insapahin geye jinari banggay si Allah Subhanahu wa ta'ala. Atawanin si Allah Subhanahu wa ta'ala. Atawanin si sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian din mag-itipak do siya al-mana' minal al-halaq bi ghairillah. Ini si panapa si satya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gay jinari magitipak si gay jari manapahin si satya Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk manapahin si satya Allah Subhanahu wa ta'ala syirik ye. Tapi di mana syirikin? Sebab riwayat Amal ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw asyraka. Wahwa syirkun asghar. Sine-sine yasamiaan napa si sadi aman Allah Subhanahu wa ta'ala makapagkupur ye atau alin makapagsakutu ye. Ini naman may ginisan syirik diki. Naman ginisan syirik diki. Illa idha kana al-mahlufu bihi mu'azzaman indal halif malingkan ni nisab bang ye panapahanin asa kabembela lo ni kajian Allah Subhanahu wa ta'ala si panganal ini manapahin. Hatinen kemon ya kanina pasiin sabab hajjana ini panapahan ni aman Allah Subhanahu wa ta'ala nanasin pa asik yap syirik ini syirik akbar syirik hajj. Ko ini so pamahanen ini may pagsapa, ini may siya mag-ibadat, si may pakukuran. Kung si may kasimit kalahatan, napa si may alin al-Badawi. Dambuwa sa mga may inahadje, kung may siya mag-ibadat, si may kubur. Napa siya si Enni. Atawanin si may al-Jailani. Napa siya sa si may aliniin sa baban, ini pamahadje ini ada. Nah yang syirik yang haji si Allah Subhanahu wa ta'ala. Atawanen napakite si me wali. Tisnya sini me wali. Atau sedia man Allah Subhanahu wa ta'ala. Hek kalau musuh pamahanan si kita ya kan. Bangkyo me datus tahun minna aban tempoto gut atau gaya datus tahun paman no sini kapupuante masih ini ameta story me bakas-bakas atau me kahalan IN masih ini samyaan paatag gini kita samyaan magtugila anak yan me pekerjaan lay si masih ini samyaan sini kahalan tematuhin ini pekerjaan itu. Kung natasambat lay, niya pagsapahin, sababa niya pamahadje si sinapahanin. Bu pagpahadjehin, suga si Allah Subhanahu wa ta'ala katalipanin. Suga si Allah Subhanahu wa ta'ala katalipanin. Duk suga pariharap niya panapatin. Lumayan kita samya napa gabidda. Sawa kau tersebut tersong-song. Atau
napa na jakio ko sa batano ito ba sasap pipito. Suka halaan mo yan sa panon. Nget niya may basa may yakan ngetuk pinain. Sa pili may akala palien arakala dependen siya akidaan mo na baka sa ano rin sapa si dia man ano sabi ko yung sabtanan pa ito may ano rin siya arak pasangin si may ano may sapa kasapahan pinain. Suka gero tahakuk yan sa palay panggero sa pamahadyan si Allen yan ulit para pahan pada Allah subhanahu wa ta'ala wahfadhu aymanakum dak ini pat sikite dak pinarihara sikite yene sapaten ay la tahliku illa inda al-hajah wa fi halat as-sidq wal bir yan suwa kita gay na pa panggero asal mudarat so asal hajat kami kenapa? Kau mesti mesara, pinakon kau siapa? Nami kau kenapa? Main pesamian bahu ano napa ni kau ano sa ngehe. Nah so kami ngurung siapa? Suka kau pinakuhan siapa? Do suka kau bennal. Kau mana pale bennal si sinapahan nun do sa bennal si panapahan nun. Sebenarnya si panapahanon walbir duk suka si kahapan ini panapahanin duk saraban ini panapamahikahin misalkan ana si Allah subhanahu wa ta'ala wallahi wa istighfar wa istipamalampung ng halga ni bangsa niya ni sasal ini tuh bangsa po kadaranan no pwede sagsal we no pamalampung lampung we no sa pahay na lampung we no mupakarjan hajjinin yak ini patsikite wa Allah subhanahu wa ta'ala yak ini patsikite wa Allah subhanahu wa ta'ala duk maka kulang ya pag ano no pagparambuan tujuh Allah subhanahu wa ta'ala sama tanuin bang ibarat persen palurus pada persen sih sama me pemalampung ni pagpahajin tujuh Allah subhanahu wa ta'ala deh si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullah wa la yusakkihim wa lahum azabun alim wa ja'a fihi wa rajulun telu samyaan si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam gay binoo magbisara we ne wala yuzakkihim duk gay mian pinudji we ne gay pinudji walahum azabun alim niya sisiye siksa pedes duk tekka ye aman telulay lella ni katawanan din le hinina mo ne in Allah subhanahu wa ta'ala panapahan in Allah subhanahu wa ta'ala si dagangan ni supaya jasamiya ang tabeli sa baban sa pani kung sa paman simi magdagang kinna wallahi pa inne tabeli ko kinna ko lumpo pilak do kan PM papoleanon ni bui ni ko tabeli sa pupilak bahati atau ko tabeli sa wan ano nalay sa pan atawan ito sa bumpu so ko tabeli sa mian yan ano nalay yan kinna nalay sa wan sa pani pinapan ni isang kalian to bumpu tabeli ko sta hinang sa pahin lawen supaya tabeli yan kinnanin at tabeli sa mian yan dagangan ni lamod ang ban wa'id niya wani kisi atawan pakitalaw sisi Allah subhanahu wa ta'ala pakitalaw to sige pakitalaw dito pakitalaw to si Allah subhanahu wa ta'ala baktahinan mo ite iyan niya panagami Allah subhanahu wa ta'ala sa ite si Elew akhir
Amban me pagsapah haram pagsapahin bangkanya anin keu kadib bangkanya anin keu puting asa haram din gania jadi ne misan semian atau gak niya lu ngaka we si kahalan niya misan keu puting kaya kenapa haram ye sapahin sapasi puting. Ini inalenan paintang sa bahasa Arab al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus. Tek kasi me siya kasipat-sipatan ni kamunapikan kaya ni primis napa. Napa siya, siya kamunapikanin si kaputingan. Napa siya si kaputingan. Iyan sifat din napa si kaputingan. Ini sini kamunafikan ini. Ikhtisar, shortcut kemo dia tabi sarati pasal pale. Si kaisa tahrimul al-had bi ghairillah. Haramnya panapahin sa dia man Allah Subhanahu wa ta'ala. Yan tetoten hukuman. Haram panapahin sa dia man Allah Subhanahu wa ta'ala. Kung ito napa si amanat atau napa si Ka'bah Painu wal Ka'bah napak yun iyan haram samyaan ini sa palay duk lamo di naman samya syirik lamo di naman syirik wal Ka'bah atawanin napak yung sinabi sallallahu alaihi wasallam wa bin nabi napak yun sinabi ini haram yan. So kenapa wallahi napa kata Allah SWT atau warrahmani napa kaya samian si alinne atau si sifatne atau kenapa samian si Ka'bah juga pemudapno warabbil Ka'bah si marihara Ka'bahin si Tuhan Ka'bahin nah ini jari ini sampai so wal Ka'bah asa si Ka'bah si mata Ka'bah segala-gala nah ini haram insyirikin. Si kedua, tahrimul al-halif billahi kadiban muta'ammidan wahil ghamus. Haram kau napa? Si Allah Subhanahu wa ta'ala misal kau napa samian si Allah Subhanahu wa ta'ala pada pahanun bangkani anun kau gak to si sinapahan mulai bupagturan no na haram. Tahinan upay kasultag nalay napa ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebago ana si sinapahan ng puting. Nayin haram insapahin la isiliin. Haram insapahin la isiliin. Pagturan gawe no. Ati nang asaga ni hati no biano lay pekerjaan ni pagturan no nalay siin haram pekerjaan ni. Jika dui haram katelu haram bisa. Tahrim كثرة الحب بالله ولو كان صادقا إذا لم تدع إليه الحاجة لأن هذا استخفاف بالله سبحانه وتعالى haram kau magpahit kasapahin si Allah Subhanahu wa ta'ala misal kau napa si Allah ta'ala bang pahit kamu sa agen-agen nang basaanan kawa kau ngahit suwa dari kau kasapa misal pikir kani anu si ginisarang si sinapahan ulit to sababin banggay kau asal hajat suwa kau sapahan no kuan sama pinako si kao syara pinako si kao me syara buga nengen bantuk nen meki ke magwa sapa nengen sabab yana ka para panulay ko este pamalampung en Allah Subhanahu wa ta'ala pangalampung halga ni nalasi inin lamu die amban haram ini pekerjaan ni. Si keempat, jawaz al-had billahi idza kana sadiqan wa inda al-hajah. Ini nasa syarat. Anuhin. Kaimportantihanin. Kajarinin. Jari ye panapahin si Allah Subhanahu wa ta'ala. Si kaisa napa kyo si ye atau si alemne atau si sifatne duk suba kyo sa miyal sadik
Sabi na si sinapahan nun, wa indal haja, nagsuwa kayo sa niya ang hajat. Suwa kayo hajat na kikanapa. Gero pinain, yung history kayo silamitan pinain di ilaw. Takitekun, wallahi pinain. Intag may pinain, wallahi be, garo niya, wallahi may anong tuki. Nang bilingay kahagat. Nang asasatin muslimin, gaya kita rumuting. Bahasa niya kahagat. Asal kau muslim kayo, mu'min kayo, kayo muting. So, wala mga sapay, hindi sara. Pinapos si kao, o tawa kayo may tuksa, at tawa may napin. Pinainin kayo ba ginas na buhay? Na masuyab ng buhay, pinain, ano nun, kuito gani, ano no, dahil nagkipaki, pinasapak yun, napak yun. Iya, pwede kanti, ano yung pakarjaan. At-tawassul bil makhluq ila Allah Ta'ala. Saan atin, basa ko na luhin ang nagkikite ko. Makhluk ko, pahin ko, bumakhluk. At-tawassul bil makhluq. Yan parsupatan tujuh pinapanjari. Parsupatan tujuh pinapanjari bil makhluk. Tujuh Allah Subhanahu wa taala. Yan ang parsupatan si pinapanjari tujuh Allah Subhanahu wa taala. Tanda bi. At-tawassul bil makhluk ila Allah taala. Ngayon ang kupersumpatan si pinapanjari para tujuh Allah Subhanahu wa taala. Sa pamanen kuya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan. Ngayon ang kupersumpatan tujuh iye para tujuh Allah Subhanahu wa taala. Nainin yan mawdu'tin. At-tawassul persumpatanin wa taqarrub ila syai'i wa tawassul ilaihi. Yan ang parsupatanin bang siyakan, yan yung pagpatapit. Sidang buwa ine-ine atau pagsumpat. Si antara nuruk antara ne. Parsumpat si antara nuruk antara ne. Wal wasilatu al qurbah. Yan mana wasilahin, teman tawassulin. Yan pagpatapit. Pada Allah Subhanahu wa taala wabtaghu ilaihi alwasilah. Hatinan nga nuntut keu, nyedok keu kakahinang pagpatapit no tujuh Allah Subhanahu wa taala wabtaghu ilaihi alwasilah. Kaya sa pamanin bittaat amal perhutun akan ne na ini makajari pagpatapit no tujuh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ko tasaput sama-sama. Wattiba'i mardatihi atau nuhut keu yene sikke mon karidaan Allah Subhanahu wa taala. Yes sababan hinang mulai yen pagpatapit nun tujuh Allah Subhanahu wa taala. Do nuinin pagpatapit nun tujuh Allah Subhanahu wa taala. Atau anen so pagpatapit do kuye supaya makapatapit ako tujuh Allah Subhanahu wa taala. Yen pete sadip sarahan. Suwa nasi Indonesia ayat tu wabtahu ilaihi wasilah ngahinang keo pakarajaan amban pagtaat neke atau ngahinang rida hinang kinargaan Allah Subhanahu wa taala supaya hinang pagpatapit tujuh iye. Wat tawassulu qisman. Ia pagpatapitin dua bahagi. Si kaisa bahagi at tawassulu masyru'. At-tawassul masyru' yan ay pagpatapit si sinara limling kuman Islam jinari wa Islam hek kaginisan nin si kaisa ginisan at-tawassul ila Allah Ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi yan ay magpatapit kay tujuh Allah Subhanahu wa Ta'ala do enne sifatne kama amara ta'ala bidzalik ko inidaakan Allah Subhanahu wa ta'ala si iliin walillahi asmaul husna
fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Si Allah Subhanahu wa taala aman may kain nan nilingkat nadat kitingalingan si Allah Subhanahu wa taala duk lingkat duk lingkat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim pangkam Tuhanku. Ini kok ini masalah ini Tuhan dubain naman Allah Subhanahu wa taala bang payaman si asma wa sifat suka bang paingku Tuhanku, tabanganunku, rezekianunku, uanku anak, uanku arta, pumi ko bangkam sa ini masalah natin. Bahasa ini. Bahasa si South Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines, hindi kung may Thailand. Tuhanku. Bermaksud na si inin Tuhanku lamud na banin Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala nasi tala dumain gejinari suma uwa bang maksud nin yene Tuhanku makna al-ilah al-ma'bud yene sinumba makna nin sinumba koy panin Tuhanku sinu okay sumbaku okay pagmariawaanku pag siya makna nin di makainisan niya ni Israel. Di makainisan. Bang yung makna ilah. Makna sanyaan, makna ilah, makna sinumba, makna papanjari. Di makainin pakerjaan. Sa mabuanin bang sanyaan, iya maksudlay, Tuhanku, nabuain pangalingan no Allah Subhanahu wa ta'ala, amban anin na si inin mahdur kita, di kita dinaak ngalingan si dumain Allah Subhanahu wa ta'ala. Si kedua ginisan at-tawassul ila Allah Subhanahu wa ta'ala bil iman wal a'mal salihah. Ngahinang ke parsumpatan tuju Allah Subhanahu wa ta'ala duk kakahinang salihah kahinang hap. Atawanen duk pagpamarat sayano. Iwan hinangon parsumpatan tuju Allah Subhanahu wa ta'ala pamarat sayano. Hinangon parsumpatan tuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya pa inne si kitab si Mesih beriman Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, Tuhan kami. Kaya masalah tersebut demikian. Tuhan kami atau sinumba kami, magmakna Rabb. Sinumba kami atau marihara kami. Si tamanhab maknanen sinumba kami. Bebang ni sinumba, iyan ang pariharain, iyan ang papanjarihin. Dangke maknanen sinumbahin naman pinang parihara. Gayen manjari sinumba ang gayen parihara dahil magrejeki, magpapanjari. Terus sampai sinumba. Nah, sumba kami in Allah Subhanahu wa ta'ala manayat li Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman takay kami maglingan tujuh pamarat saya tujuh kau nakay marat saya tujuh kau fa amanna mag-iman kami in tawassul bil iman magkahagad kami tapi magkahagad kami si kau nahinang kami pagkahad kami yung tujuh kau pagpila na ampunon kami sa pagkahad kami ini tawassul tujuh Allah Subhanahu wa ta'ala pagpila na tunubana ampunon kami iperdusan kami wa kaffir anha sayyiatina yan kafir degbunanon kami papasanon kami yene sayyiatina kalaatan kami wa tawaffana ma'al abrar serta papulion kami pawapaton kami lumamod amban siya lainan magpaphap tujuh kau ini tawassul duk iman duk hinang hab si Allah Subhanahu wa ta'ala
Kue na sisa pamahan hadis Rasulullah alaihi wasallam tilungan paasep siye time ite gusto niya hadis paasep siye dimluang tilungan namyaan pagmasek siya dimluang laro batuhin dimluang pasikan dengan si puno nakadampegan sige siya lumuas dimluang punuhin namatay siya kamatay siya nyampai di nagari naubos siya niyaan magtawassul siya sila kakahinang din. Nambuhain makahinang ko sa miyaan, magpapap ko sila matagtoe ko. Kung ito sa wawan niya, hinang ko pagpapapinin, alaon kami ang ban, problema kami din, parigtason kami. Ito ba tayo ng tiyadje kanuhin, paligtsadjein, luka gawang, paluka tahat, iyan ang bato. Sige, pisin lumuas. Mako nagdabuhain. Pag mako ng buhain, paluka na isa, namba. Sige, pisin lumuas. Mako siya, kakainang di, mahapin. Sinabuti, kakain mahapin. Na, pwede ang kami ha, na tawangan kami. Iyan, hinaho, iyan, kakainang di, mahapin. Antara, antara, Allah SWT. Na mako nila sa katiluhin. Baho katawhan mo, palibes batuhin, sa tagumuha ni siya. Ini dalil aman hadis pagtawassul si iman duk kakahinang ha. Bismillah. Yan khataman tibsarahin mo sa tinambahan balik yan yung pakarjaan to. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.